friends, welcome back to another awesome episode of Setswana Se Monate. My name is Kumo and today we will be talking about opposites. Dumelang ditsala, re a le amogela mo Setswana Se Monate. Leina la me ke Motheo. Gompieno re tlile go buisana ka malatodi. A re simoleng. Dark and light. Lefifi le lesedi. Bosigo go lefifi, motshegare go lesedi. Same and different. Tshwana le farologane. Dikausu di a tshwana, gape di a farologana. Happy and sad. Itumetse le kutlobotlhoko. Mosetsana o itumetse, mosetsana o mo kutlobotlhokong. Big and small. Kgolo nnye. Tlou e kgolo, tshoswane e nnye. Heavy and light. Bokete le botlhofu. Morwalo o bokete, lefuka le botlhofu. Full and empty. Tletse le lolea. Metsi a tletse mo galaseng, galase ga ena metsi, e lolea. Hot and cold. Bolelo le tsididi. Teye e bolelo e monate. Mariga go tsididi thata. Above and under. Godimo le tlase. Bolo e fo godimo ga lebokoso. Bolo e fo tlase ga lebokoso. New and old. Ntšha le kgale. Ke rekile ditlhako tse dintšha. Ditlhako tsa kgale di tsamaisa bosula. Short and tall. Khutshwane le telele. Leri e khutshwane le e telele. It's quiz time! It's quiz time! It's quiz time! Friends, this is the part where we see how many of these opposites you remember in Setswana. Tshwana le farologane. Kgolo nnye. Tletse lolea. Godimo tlase. Khutshwane telele. And that's the end of our video. I hope you enjoyed it. Please like, share and subscribe to our channel. And also watch our fruits video and our vegetables video. I know if you watch our fruits and vegetables videos, I would like you so much. Bye friends. Salang sentle ditsala.